Kada zamišljate svoj idealni odmor iz snova, vjerojatno se vidite kako hodate Parizom, New Yorkom ili na nekom mondenom otoku. No u posljednje se vrijeme pojavila jedna sasvim nova vrsta turizma. Riječ je o takozvanom mračnom turizmu. Nevjerojatno je da su danas posjeti u nesrećenim mjestima postali hit, a mjesta katastrofe tražene turističke atrakcije. Koliko god vam možda to bilo bolesno, turisti željni uzbuđenja i adrenalina žele doživjeti ljudsku patnju u prvom licu. Žele okusiti strah, a to im se i dobro naplati. Zato je jezivi zatvor u Latviji, u mjestu Ljepaja, postao prava turistička senzacija. Prvo pravilo je da od onog trenutka kada prođete ulaz, za njih više niste turist, već običan zatvorenik. Nekoć vojni zatvor u kojem je ubijeno više od 1500 ljudi, danas je u svim turističkim vodičima za avanturiste mjesto broj 1. I'm commanding officer this military prison. Every guide here walking have military uniform. Here is ours, originally in Soviet time. Dok se zapovjednik odmara u svojoj sobi, još je jedan čovjek u uniformi, vaš nadređeni, a vi samo morate pokorno slušati i izvršavati zapovjedi. 30 cm, ko to smaji? No, sam tihlo smajdin to purno. Riječ je o reality predstavi koja traje gotovo 2 sata. Vojni oficiri zapravo su glumci kojima je zadatak ponižavati i vrijeđati turiste, baš kao što su nekoć postupali s vojnim zatvorenicima. Distans starp pare, 30 cm, sakļauties uz priekšu. Marš! Kako je riječ o programu koji nikako nije za one sa slabim srcem, prije nego što odlučite sudjelovati u reality predstavi, potrebno je potpisati ugovor. Tāpēc, ka cilvēks, lai arī kāds viņš būtu, viņš nezina nekad, kas ar viņu notiek tādā vietā, ka viņš nonāk, tādā vietā kā šī. Un katram cilvēkam jāuzņemās atbildība pašam par sevi, ja? Jo ir reizes, kad ir baigais, teiksim, spēkvīri, baigais spēkmitrīgs un viņam paliek slikti ap sirdi, un tā viņš jāved ārā, jeb arī kaut kādu sīku čirku meiteni, jā, viņi tā kā briedis iet par priekšu, ja? Laiks rīkā. Kur viņi ir? Tu pat nezinu, no kuras kājas tu sāksi soļot sākumā. Pa citiem tu māk pasmieties. Paskatīsimies, ko tu spēj tālāk. A da ne bi samo razgovarali s drugima o tom neobičnom iskustvu, odlučila sam na vlastitoj koži isprobati kako to postupaju ovdje s turistima. Bet vai tad es teicu nolaist rokas? A kāpēc tu nolaidi? Un kāpēc tu nolaidi? Ja pateici, piecāmies, tātad piecā. Sildīties vajag? Nezird atbildi. Bet es saku, vajag. Sasildīties vajag? Tieši tā. Nedzirdu? Tieši tā. Uz apu šeit, skrieš. Muš! Skrieš, skrieš! Za one koji imaju bizarne želje poput zatvorskog iskustva, nudi se i vojno noćenje, odnosno smještaj u jednoj od samica. Iako vam je to teško zamisliti, ima i turista koji su spremni spavati u ćelijama dok ih se nenadano budi tijekom noćnih sati. No mattress, no blankets, no pillows, nothing. Un teiksim, uz augšu vecuma ierobežojumu nav, jo pirmie, kas izmantoja šo te cietumu pa nakšņošanu, tās bija divas zviedru tantes, katrai bija pār pa 70 gadu. Tās bija pirmās, kas notestēja šo vietu kā viesnīcu. He wanted to book bed, but I said, But he doesn't want to. You don't want to? because Why? half a day tour is fine, but not staying here, I guess. Yeah. And there's no hot water and stuff, so I don't think she can survive. Unutrašnjost zatvora u kojima su se mučili brojni vojnici, i to sve do 1997. godine, nije se mijenjala. Sve je autentično, od uniformi koji nose glumci pa sve do natpisa u ćelijama. Es lūdzu paņemšu āmuru, sākšu daudzīt to melno līniju un neskatīšos, ka tur tavu pirkstā.
Kako su turisti s kojima smo bili u grupi bili uglavnom mlađi i program je bio nešto blaži nego inače. Iako se nitko od nas iz grupe nije poznavao, gurnuli su nas i zaključali u ćeliju gdje smo glavom prema zidu proveli neko vrijeme, a jedan po jedan išao je u sobu za ispitivanje. I taj sam dio prošla uz relativno malo deranja, dok su neki za kaznu ipak morali raditi neke vježbe. Pētām, ja tu vēl raustīsies, cietīs viņu. Ieslēdz. Nu, ir skaidrīgi tavu fiziskais slodze. 0. Pirms atvēr mutu, domā, ko tu runā. Ja ir labi fizisks slodzes tev un laba forma tev, tad jau tev vajadzēs sēdēt pat nekustēties. Nakon ispitivanja prolazite i liječnički pregled u sobi u kojoj je sva aparatura stara više od 50 godina. Is Ozzy Osbourne. What is Ozzy Osbourne? Jētums. Very stupid. That's not good. That sucks. I don't like it. Potom vas grubo gurnu u još jednu mračnu prostoriju gdje dobijete broj i naravno sliku. Cijelo vrijeme tijekom 2 sata statisti ozbiljno shvate uloge u reality predstavi te nikako nećete naići na ljubaznost. Nu, te nevar smaidīt un uzjautrināties. Šeit nav cirks. Tātad jābūt attiecīgi pēc reglamenta. Ja? Nopietna vieta, nopietnas darbības. Vojne vježbe uključuju i pucanje, te vježbe s plinskom maskom koje isproba svaki turist. Ako se smijete tijekom predstave, budite sigurni da ćete dobiti primjerenu kaznu. Iedošos 8 stundas, un 8 stundu laikā jūs šo brīdi padarīsiet sniegot baltu. Kā jūs to izdarīsiet, tās ir jūsu problēmas. Es atnākšu baltu cīnu, pārliekuši pārē, ja viņš būs netīrs. Jūs tiksiet sodīti. Tā. Pirmkārt un galvenokārt, te nevien nesit, nevien nemok. Te nevienu nespīdzina, te jebkurā brīdī, jebkurā pasaulē, vai tā ir ekskursija vai ekskursija ar pārsteigumiem, vai tā ir, teiksim, realitātes šovs, nu jebkuru programmu. Ikvienam turistam, ja viņam liekas, piemēram, par smagu, par grūti, ja viņš jebkurā brīdī var no šejienes aiziet projām. Nevienu ar varu šeit netur. Za kraj spomenimo još kako Latvijska turistička agencija zadovoljno trlja rukama jer na dan imaju po 8 reality predstava. I koliko vam god neshvatljivo bilo da su smrt, nesreće i ostale grozote postale dio turističke ponude, čini se da zainteresiranih itekako ima. Kao što smo vidjeli danas, turisti plaćaju za predstavu u kojoj se vrijeđa i ponižava. Pa sad procijenite, jeste li vi tipični hedonist ili mazohist kojeg uzbuđuje noćenje u zatvorskoj samici?